Ola don tuma chuanin hei notification nin om deuh deuh lo lang thin ati re dan kan soyenga tin notification a hianin Chrome atanga notification lo lang tele khoi browser emo website YouTube atanga lo lang ang chi te ma Chrome atanga notification block dan ati re dan kha kada to tun tuma chunin phone hard disk reset ngai khopa notification nin om re thei lawang chi ti re dang soi ve lenga kan soi main om theina chan chu khoi site mo kan lut kuala application pakhat kan download a chu application kan download chunin minga nei lawa tin icon po nei lawa chumi wangta chunin ania kha application kha kan phone a om ti po kan thalawa chumi kan download awang chuin notification lo thleng teuh teuh thina chu ting ti re dan chu kan soinga notification YouTube le Facebook WhatsApp Chrome notification ti re dan ni loin har reset ngai ang chi khopa notification nin om ti re dang soi don ani setting sai lu tanga achan bera chung soi tong khanin application hming nei lo kha download di phone a om wang kha ni a chuan application hoi kalang notification kan clear a rei lo te lo lang le ngal zela khu ni a ke po khu a hming om lawa icon om lawa nei kan uninstall don ne hard reset ngai khopa notification in om ti re dan thalo kha in om vele zeu zeu thina uninstall nga tong mai ni khati zong kha ni maya tikhanin kan chu an hard reset a application kha bawa ma se hard reset kha chu boi thla chu wang chun tikhanin application hming nei lo le icon nei lo khai lo wa zong nga delete ve don ya ti zong kha ni